ife tolowokeza mu ssente fekuna tulowooza ssente twandirize gano kwabazogata tuna twalina n'obwongo aye nga weebuuza omwana ajja kumbula baba iwe oli musoga iwe wasooka kunsi yebusoga wakola kuki wakolera kibusoga kyendagaine wonga omwana kati byakona obuzibu bwabaizukulu batata baife kuba ife twogera batata baife badenya tibafwangayo that is why we are like this tibafa kuita kaba twetoka kiwe kikulu twetwefuna we blame batata baife ake tudenge twana time ndaku kawa kwati kuneniye takuli kwefa kwa kibudenti kitofuna kuneneze buku kundi okujja okomaiso katuvuirewo tukomye wale nga oli kuigulawo isomero wale omuzali yakuwa emitwalo ebiri awo wali oli kusomesa nasale yonka nasale after 5 era awo sente dange yaba amazeyo tamu olw'emitwalo ebiri yaba amasasire tamu n'amatewe emitwalo ebiri yali tamu eyo tamu teweire eyo teweire okuba boarding eyatwa 7 owadenga asasula emitwalo ebiri kitundu 5 bazoza kitwalo 3 awo muto wa boarding asasula musanvu emitwalo 7 ndaye bali ati esene dabanga mingi so omwani bogere dabanga mingi kuba by the way tulanga emitwalo 7 I think the most powerful service school by then was very here ayenga boarding emitwalo abiri Jeremy n'etaano na mukaaga boarding so ngaze ke tolo musanvu wa home darling dabanga sente kwa kusumusa bafuna kutandika bubengi emitwalo ebiri kitundu paka kwena omwezi but director wale wamala emyaka emeka oba P7 wagitandikirayo P7 nagitandikirawo batandikawo 2005 na first n'abaana lekyokuta baali baana 12 era abaana nafuna first grade that was 2007 abaana bewasookera ku okutya natagala first grade ibiri yali amwana mulenzi then ni 98 n'abawendaawo 99 nikwakiwokera ground so 2009 buti wano obwaidamu otya ndowoozeeko bati kanve mukipangisa nfuna obwananyini ompakano wano abantu emala okusiima emirimu gyange ate nga bakibona nga alendi ku luguudo nali agadi mpangisa ku diary corporation ate nali abo no mukyala Nakalemba mukaire wange awumula emirembe nga nampa brown yabana bazanira mwene kizimbe nga ali independent yali napangisa kuyembesa friends ku diary corporation eno muzeyi mukyala Nakalemba yampa brown eno kuzanira ku kutayo temporary structures so nabanga angaziye ate ku luguudo accident single dispersal na yona so abantu baidana ideas ningi beri barayo kunonye itaka abazaire najjo kwa vakati iyo omwami agobeka ndoboyi alikutumba itaka David kuna bina gano omwami oyo na meetinga za appointment no yaita yatandika okunguza abantu wano mpola nini nga esente odiro noti ningi kuluyirwa wange dabanga mingi aye nga daali ntono ino ngoja nkobera nti nze gano nasooka nefuuti for example okuva ku naikota gyoli kubona naikota woli kubona toka kusanse gyoli kubona okuyira muno nti ayikayi muno ebikoma ku muti ogwo oli kubula enyuma awo kage tuno wati aye nga nali n'essuubi ng'omwana amaze okumpa ssuubi by then etekano yayisookaku ekale vocation nga aliigulaku era ekisayo ekyobona yajja okuyidda nga ekale vocation eyagulawo nga yenda kutwala vocation school
So omwami yapa suubi manyi tuli bandaga beiti naawo obwomulemirengo